Periša, 7. level upravo počinje, bez tebe. Bez mene, nažalost. Dobra igra, dobra zabava, ali nastavlja se bez mene dalje. Možeš li se malo provesti kroz dan? Bilo je super, dolazak u Prag sam po sebi je odličan. Organizacija turnira kod Unibeta uvijek super, tako i hotel Hilton. I prvi dan turnira je dobro starta, jako dosta mladih ljudi. Nema puno profesionalaca, tako da za sve profesionalci ipak je ovo jedna velika ribičja zona. Možete nam ispričati nekoliko ključnih hendova od danas? Prvi ključan hand je bio moje dvije dame, nakon što je osoba under the gun rezala 450, ja sam 3 betao njegov hand i otvorio se flop 789, nakon kojega sam ja napravio continuation bet dosta velik i on je napravio re-raise i umjesto moga foldanja ili all-ina ja sam pogrešno odigrao, napravio call i tragično je završilo mojim foldanjem dalje pošto sam se otvorio na turnu. Da li je ta ruka zapravo značila tvoj kraj odmah od početka? Pa oduzelo mi jedno pola steka, tako da sam dosta bio oštećen u toj situaciji, pa sam malo držao dalje do kraja, ali short stack jako je teško igrati. Šta se dogodilo na kraju? Na kraju zadnja ruka je bila asi 7, momak je u sredini stola negdje napravio raise, ja sam zgurao all in i otvorio je 2 osmice, on je bio big stack, platio je moj all in i 3. osmica se otvorila, tako da sam ja ispao. Nažalost. Međutim, ti si se kvalificirao za Prag, već si bio i u Portugalu, ili tako? Je, ovo je drugi put. A i Varšava je već, znači, tu... Varšava je u pripremi, obavezno uz Unibet, jedna od najboljih poker kuća, tako da se definitivno nastavlja moje poker iskustvo. Reci, koliko dugo igraš poker već? Pa amater sam već 2 godine, još uvijek smatram se amaterom. Treba dosta vremena i znanja za biti profesionalac i uspjeti pokeru. Koje uloge igraš trenutno? Trenutno igram no limit 50 i fixed limit isto tako 1-2 i 0-5-1. Da li se financiraš sam ili si imao nekakav bankroll koji si izgradio od free rollova? Bankroll izgrađen većinom od free rollova i određenih kickback bonusa. Kao što ima Unibet, super first deposit bonus. Imaš li kakav savjet za nove igrače što se tiče izgradnje bankrolla, obzirom da si ti počeo znači od same nule? Nekakav tip? Najbolji tip je bankroll i samo bankroll. Nemojte nikad igrati preko svoga bankrolla, to jest igrajte najmanje limite sve dok vam se bankroll ne izgradi i onda budite uvijek oprezni jer nikad ne znate kad će vam sreća okrenuti leđa. Reci, kako se ti nosiš s tiltanjem? Pa gotovo nikako, pošto sam obiteljski čovjek, pokušavam se suzdržati ispred obitelji od tiltanja. Kako tvoji reagiraju na to kad se uzrujaš? Pa nezgodne situacije budu, onda ipak sam odlučio da u svoje slobodno vrijeme i kad sam sam bavim se pokerom jer ipak je to igra o novce i treba biti krajnje ozbiljan i discipliniran. Hvala ti za intervju i vidimo se u Varšavi. Hvala vama i vidimo se u Varšavi.